Video ini pula akan menerangkan, video ini adalah bertajuk Seeing to Measuring. Daripada kita visualize, sekarang kita nak ukur. How do we quantify correlation? Okay? Macam mana kita nak kira apa value yang menunjukkan correlation tersebut. From seeing to measuring. Okay, seeing adalah benda yang kita lihat, benda yang kita visualize. So, untuk visualize the correlations ataupun hubungan antara dua pemboleh ubah, variable 1 and variable 2, so we use scatter plot. Whether it is going up or going down or randomly scattered. So, this is the way how we see the relationship or the correlations. But how do we measure accurately? So sekarang kita nak ukur berapa dia punya value, berapa dia punya kekuatan. Kekuatan tu sama ada dia positif ataupun negatif ataupun zero. So we use correlation coefficient. So dekat dalam hal ni, bila kita nak measuring the correlation, we use terms correlation coefficients. Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pekali korelasi. Dia adalah satu number that describe the strength and the direction of the relationship. Strength ni bermaksud kekuatan dia. Okay, kalau dia mendekati nilai positif 1, kita kata dia punya correlation dia ataupun relationship dia kuat. Direction ni menunjukkan direction ni adalah direction positif. Kalau positif maksudnya kedua-dua tu meningkat ataupun kedua-dua tu menurun dari segi variable dia. So why do we need to measure? Kenapa kita kena ukur? Kenapa kita kena ukur correlation tu? Because visual can show pattern but no precision. Scatter plot boleh tunjukkan pattern tu, going up, going down ataupun randomly scattered. Tapi tak ada sesuatu yang ketetapan yang tepat untuk menunjukkan correlation tu. So correlation give us numerical value. So correlation coefficient ni dia pakai dua simbol which is R and rho. Ini P. Okay, dia gunakan R dengan ni simbol macam P ni. Tapi kalau dalam bahasa sebutan dia adalah rho, RHO. So this value tell us how strong the relationship. Dia akan menunjukkan bahawa betapa kuatnya hubungan tu. Kalau hubungan tu kuat, bermaksud memang betul-betul lah berkait antara study time dengan result mark. Ada juga hubungan yang tak kuat. Dia memang positive correlation tapi macam kalau dia dah mendekati 0.01 tu, dia tak berapa kuat. Ada hubungan tapi dia tak kuat. Okay, 2 ways to measure the correlation. So, ada dua kaedah untuk mengukur correlations, which are Pearson correlation dengan simbol R dan satu lagi Spearman correlation, which is rho. Okay, ni bunyi dia rho. Yang ini, R ni kita gunakan untuk linear continuous data. Dan untuk rho ni kita gunakan non-linear data, ranking. Kita akan gunakan ranking. So continuous data ni macam data 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi kalau ranking ni macam dia ada categorize. Okay, ranking.
lelaki perempuan ataupun keputusan apa kita panggil bangsa, itu dia ada ranking ataupun non-linear data. Both tell us the direction and the strength of the relationship. What do the values mean? Apa maksud value ni? Sebenarnya value ni sama macam yang saya ajar masa asas-asas tu, bahawa bila kita cakap tentang correlation ni sebenarnya value dia adalah daripada positif 1 hingga negatif 1. So kalau you dapat nilai lebih daripada positif 1 dan lebih daripada negatif 1, maksudnya awak punya coefficient correlation salah. Okey, jawapannya mesti adalah in between -1 to +1. Itu sahaja. Right? So summary from seeing to measuring. So secara kesimpulannya, video ini menunjukkan bahawa kalau kita nak visualize the correlation, kita akan gunakan scatter plot. When we want to measure the correlation, we will use Pearson, which is R, and Spearman, which is rho. R ni adalah untuk linear data. So ini adalah rho ni untuk non-linear data ataupun kita gunakan rank. Okay, nanti ada satu video tentang bagaimana kita nak mengira Pearson correlation dan bagaimana kita nak mengira Spearman correlation.